Ganahan yung painting na yung mga ibro. It completes the painting. The dog makes it complete. It makes it real, you know. Dogs make everything real. So, ngari nagpuyo ang Hunchback of Notre Dame. Si Quasimodo ngari nagpuyo. Mauni ang Belen sud sa Notre Dame. Belen nila. Nagtuo kog sa Pilipinas sa mga Belen, pero Belen sa rin mga taga Direda. May Belen dire. Muni Belen dire sa Notre Dame. Pare-parehas kang mamainday sa Unas Barili. Pare-parehas kang mamainday sa Unas Barili. Tara, munang manger. Wa pang baby Jesus, kaya wa pang Christmas, munang wa pa yung baby Jesus. Siya Hall of Mirrors din.
Les toilettes se trouvent sous le point information et seront fermées 10 minutes avant la fin de la croisière. Le pont Paris a 400 ans. Ahead of us, a new bridge, it is 400 years old. Delante de nosotros el puente nuevo que tiene 400 años. Le comentario continue, the commentary continues, el comentario continúa. Feels weird. It's like a tunnel thingy. Ooh. Cool design. Something different. Peace out, Paris. What do you have to say? Peace out, Paris. Au revoir.